mugabane dutuye, umugabane wa Afurika, harimo impinduka zigaragara aho bamwe mu bana b'abaperezida cyane cyane abahungu bagaragazwa nk'abashobora kuzasimbura ba se ku butegetsi. Aha hepfo hari urutonde rw'abahungu 5 bakomeye bashobora kuzagira ijambo rikomeye cyangwa kuba abaperezida. Aba kandi barubashye ku rwego rwo hejuru nk'uko muri buze kubiba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda. Ngiye tujye kubana amazirange nitwa Fitinima Yves. Banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byinshi tuzagenda tubana. Ku mwanya wa 5 turasanga umuhungu wa perezida Paul Biya uwitwa Emmanuel Frank Biya wo muri Cameroon. Ni umuhungu wa perezida Paul Biya umaze imyaka myinshi ayobora Cameroon, akaba mu baperezida 10 bamaze igihe kinini ku butegetsi. Uyu nguyu yatangiye kuyobora mu 1982. Frank Biya akunze kugaragara mu bikorwa by'ubucuruzi, ariko muri iyi minsi arushijeho kugaragara mu bikorwa bya politiki, cyane cyane bitewe n'uko se atangiye kugaragaza intege nke z'uburwayi n'izabukuru. Ni umwe mu bahungu bitezwe gusimbura se kubera ko akomeje kwegezwa ububasha n'inshingano n'ubuyobozi bwa leta. Ku mwanya wa 4 turasanga umuhungu wa perezida Theodore Obiang Nguema Basogo. Uyu nguyu bamwita Theodore Nguema Obiang Mangwe wo muri Guinea Equatorial. Yashyizwe mu myanya ikomeye nko kuba vice perezida wa Equatorial Guinea cyangwa se Guinea Equatorial guhera muri 2016. Uyu nguyu ndetse na minisitiri w'ingabo Nagazi afatwa nk'uri mu nzira yo kuzasimbura se ku butegetsi, dore ko imiryango ye n'imiyoborere ye bikomeje kurwanirwaho mu binyamakuru bikomeye cyane nka Al Jazeera, CNN n'ibindi binyamakuru byinshi muri politiki y'icyo gihugu. Mwanya wa 3 turasanga Denis Christel Sassou Nguesso wo muri Republique ya Congo cyangwa se muri Congo Brazzaville. Ni umuhungu wa perezida Denis Sassou Nguesso, yagiye mu nteko ishinga amategeko, ubu akaba ari minisitiri ushinzwe imikoranire mpuzamahanga n'iterambere mu bufatanye hagati ya leta n'abikorera. Afatwa nk'umwe mu ba mbere mu bahabwa amahirwe yo kuzayobora igihugu nyuma ya se kubera imbaraga n'ububasha afite. Uyu nguyu nawe akaba ari mu binyamakuru bikomeye cyane hirya no hino ku isi nk'ibyo twababwiye haruguru: New York Times, Al Jazeera, New Delhi Times ndetse n'ibindi binyamakuru byinshi bigenda bigaragaza ko uyu muhungu afite amahirwe yo kuzasimbura se ku mwanya wa perezida. Ese ukeka ari abahe bahungu b'abaperezida bari mu myanya 2 ya mbere? Mbere ko tukumara amatsiko, ubanza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe muri byinshi tuzatubagezaho byiza. Ku mwanya wa 2 turasanga Kagame wavutse ku itariki 18 z'ukwa 2 1996. Ababyeyi be ni Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, na Jeannette Kagame. Yavukiye mu Rwanda, yatangiye amashuri ye muri Green Hills Academy i Kigali. Yakomereje muri Deerfield Academy, ishuri rikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize kaminuza muri Williams College, aho yagaragaje cyane mu mikino ya siporo, track and field soccer, basketball ndetse n'iyindi. Yarangije kwiga wenyine muri Williams College, agahabwa impamyabumenyi mu bucuruzi economics. Mu 2022 yaje kugirwa umusirikare mukuru ku rwego mpuzamahanga, asoza amasomo ya gisirikare mu ishuri ryo mu Bwongereza rya Sandhurst Royal Military Academy Sandhurst, anahabwa ipeti rya 2 Lieutenant. Ubuzima bwe mu gisirikare ni mu ngabo za RDF, by'umwihariko muri Republican Guard, ishami ririnda umukuru w'igihugu n'abandi bakomeye. Kuva yagera muri RDF, izamuka rye mu ntera ryihuta cyane. Yakuye ku ipeti rya Second Lieutenant muri Kamena 2022, maze agirwa Lieutenant muri Werurwe 2023. Azakugirwa Captain kugeza mu Ukuboza 2023. Hanyuma muri Nzeri 2024 agirwa Major cyangwa se Major. Yagize uruhare runini mu kurinda umutekano w'u Rwanda n'umukuru w'igihugu, ndetse anakorerwa icyizere mu bayobozi bakuru
ba RDF. Imyidagaduro n'indangagaciro. Uyu nguyu azwi cyane ku bakunda siporo cyane cyane high jump, football na basketball. Yakinnye nk'umukinnyi w'umutingito muri Williams College, anaba umukinnyi n'umuyobozi w'abandi bakinnyi. Uyu nguyu rero akaba ariyo mpamvu yaje ku mwanya wa kabiri mu baperezida bakomeye cyane cyangwa se mu bana b'abaperezida muri Afurika yose. Umwanya wa mbere turasanga umuhungu ukomeye cyane ndetse ni na mukuru, bamwita Muhoozi Kainerugaba. Yavutse ku itariki 24 z'ukwa kane 1974. Ababyeyi be ni Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, ndetse na Janet Kataha Museveni, minisitiri w'uburezi muri Uganda. Aho yavukiye muri Dar es Salaam i Tanzania. Amashuri n'uburezi yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu mashuri yo muri Kenya no muri Uganda, arimo Kampala Parent School na King's College Budo. Yize kandi mu mahanga no mu mashuri atandukanye arimo Egyptian Military Academy yo muri Cairo, umurwa mukuru wa Egypt, Kalama Armored Warfare Training School yo muri Uganda, US Army Command and General Staff College yo muri Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, South African National Defense College, byumvikana neza kari muri South Africa. Umwuga wa gisirikare, umwaka atangira mu gisirikare yatangiye 1999. Yagiye akora imyitozo ihambaye mu ngabo, azamurwa vuba vuba, by'umwihariko bitewe n'ubwenge imyitozo yakizigenza n'umwihariko wo kuba umuhungu wa Perezida Museveni. Inshingano n'ibihe by'ingenzi. Umuyobozi mukuru wa Special Force Command SFS, iri shami niryo ririnda Perezida wa Uganda n'indi minsi isabwa umutekano urenze. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda yayoboye kuva mu 2021 Land Forces. Yagize umugaba mukuru w'ingabo z'imisozi Land Forces Commander. Aza kurangiza manda mu 2022, ndetse yayoboye Uganda Presidential Advisor. Muhoozi yagiye anagirwa umujyanama mukuru wa perezida ku bibazo by'umutekano, impinduka n'izamuka. Byinshi mu bigwi bye mu gisirikare byanaganishije kuri gahunda yo gutegurwa nk'umusimbura wa se. Biranga umwihariko n'ubuzima bwe, azwiho guca bugufi ku mugaragaro, ariko akaba ashyirwa ahagaragara kenshi mu bikorwa by'ubuyobozi, politiki ndetse n'itumanaho. Akunda imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter cyangwa se X, aho akunze gutangaza ibitekerezo ku buzima bw'igihugu no kuri politiki ya Uganda. Akaba ari nayo mpamvu yashyizwe ku mwanya wa mbere mu bahungu b'abaperezida bakomeye cyane muri Afurika. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Nge twabanye, amazina yanjye nitwa Fitinema Yves. Ntugende udakoze subscribe, kandi Imana ibarinde. Ndabakunda cyane.